Živijo, fante. O, že. Dajmo nebe. Živijo. Pa sem jaz kaj, zračen. Ti pa beš v pot, ne? Cijela vrištala. Stari, kvar bo to spet za en trening? Kaj si legenda. Kaj dogaja? Spet ste trenirali kao babe? Ja, lej, zato pa sem pripeljal danes še na druge, ne? Smo malo pojačali. Ja, te pripravi, ja? Ja, pripravljal Super, kaj dogaja? Ej, pripeljal sem nove za obrambo. Conor McGregor ste. Ja, man. Ivan Drago! Je tebe pobil. Ja, cool, stari, cool. Hej, a lahko en podpis? Vajn. A to so te nove, ki se pripeljal? Ja, za obrambo, stari. Za obrambo? Obrambo, ja. Zdaj bo te pobijal na splošno. Ja, nimaš kaj druga, lej. Super, stari. Bo, si zadovoljen? Hudo. Respect, man. Ivan Drago. Where's Rocky? Fuck Rocky. Rocky, no good, huh? Russia. Jarland. Iron, ja, Iron too, man. Stari, ko ste pripeljal, ja. Za mene ubil. Divjak. Thank you, Ivan Drago. Who's? Hey, guys, thank you. Oh, yeah. Good. Ivan Drago, who's? Stari, jaz grem. Stari, kaj pa jaz? Podpis? Podpis. Ja, no. Ajde, ne Če ti si bo. že prišel. Ne ti bo, ajde. Ajde. Zvoli. Hej. To je najboljši podpis drugače, veš, tam se ti dovitek ne zastopi. Odgovorno glas. Ok. Zavidni ste. Ča, posturi. Najboljši podpisi ever. V svojem imenu in imenu rokometne reprezentance Slovenije In my name, MMA fighter McGregor. Ivan Drago. vam želimo srečno novo leto. Čoči pa štala.